Danas pripremamo piletinu na tortilji s barbecue umakom. Na sitno narežemo 2 češnje češnjaka. U tavicu dodajemo maslinovo ulje, zatim češnjak. Piletinu narežemo na trakice. Kada je češnjak dobio zlatnu boju, ubacimo piletinu u tavicu. Piletinu začinite. Ja sam dodao sol, papar, crvena paprika, džumbir, kurkuma, lovorov list, zatim narežite papriku na trakice. Kada je meso na pola gotovo, dodajemo papriku. Malo ju osolimo. Zatim pripremimo šampinjone. Kada je evo pri kraju, dodajemo šampinjone, malo ih osolimo i dinstamo još nekih 5 minuta. I na kraju po potrebi dodati malo vegete. Dobro pomiješati i meso je gotovo. Uzeti deblje tortilje. Na njih dodajemo meso s povrćem. Ravnomjerno rasporedimo po cijeloj površini. Zatim dodajemo mozzarella sir. I na kraju dodajemo svima poznati barbecue umak. I zatim tortilju stavimo u pećnicu na 5 minuta, nekih 300 stupnjeva dok se sir ne rastopi. Tortilju razrežemo kao picu i to je to. Dobar tek. Ako ti se video svidio, pretplati se na kanal i podrži rad kanala. I za kraj, stisni jedan like.